Komunidad tolai pampik jalan new bener, pampik sawas. Kalangan ko main samat ko tlab-lab. Kalangan kiyong ko yung masih masih ambil wrong, menjangin rawat. O ipag ko mo ting kaya kiti masin wet, kailan nga namu sarawi, o erbitin nga namu sarawi. O sito penay ke sutray koya kay ko may gnu tutre. Ansyo koros. Ansyo wajah sebetulnya kemarin kaun so kemau Jesus Christ, sali kiti Satan ina meswet kan koros. Saudara am tu akan dia semua patakut bang poita Satan pakai lusia ni lobo. Ambil lus te koko late. In Jesus name I pray. Hallelujah. Amen and amen. Allah penadairan kawitin rawat masa ni. Kau ni bata am Warihmw Komwi kak Iang Komourla. Kau ni bata am kak Iang Komourla. Watairan puk pangkusan ang bukan Genesis. Laut Isaac payo. Irajuk Isaac payo de Isaac lemau. Obil irajuk Isaac isu. Genesis Isaac payo. Irajuk Isaac payo de Isaac lemau. Obil irajuk Isaac isu. Masa ni, eri, kot me mama seniyang Noah met, eri wiata warom Warihmw usang tu ke mau, wiata lole peregai, ulito puyaki lole oliki tar, ban re ki pit pas papu kilemesek, o terap ki pit isek lemau, o ile pit pasek lemau. Pue ipan katar tiyong samba, noli keu puen Komourla mekoros, memang ni samba, mekoros ni samba pan melari. Karpeng Warihmw kota masan yang Noah and wiata wemen Komourla Noah wa benene. Pergi nan Genesis laut weno kosaya yang kita me sabun men kot tonlengan the fallen angels memiminan heaven keriau nan lang keriau. Nirai ko tirai kilang tani narmas kau nirai lia kau rai mau kita rai po kita rai wiata. Koton gay te puinyo madagi Nephilim. Pergi puinyo rai parla nan sampa ti binen laut nan sampa. Wiwiayan armas pukat nan sampa inanen sakanakan. Okot ime masun ni Noah and wiata Warihmw puapan. Noah kelep me kot tiar me pung. Nampungan armas pukat kata kot masnya Noah. Wiata Warihmw pe apaan kumai bang petlong lole wibang ko gila. Samba nolik pil lapalabeu. Reglang Noah wiwiaki Warihmw samba rep kiriesek. 120 years wiwiaki Warihmw sotre wiwiate wiwiabil papataki yung armas kau. Tuan wasa me kot pangkating kawe kila samba nolik lapalapeu. Aramasin anso resuwe kitakot nolik. Pagkato sa ang temurtiang pun samba anso kau. Poik mengkota sang pan puelo kalamur suge kau. Pil mengkota sang pan puelo kalamur suge kau. Ani apat patak yung rai me kot pangkating kawe kila samba nolik pil. Irais suwe kita me riramo ya. Rekeng kokourur ki. Reng uyaki rai kemen koru tame hol menet uyaki sopyo nan sap. Uyaki rai men kemen korur. Lampil tuwa nan muin Christ o muin Christ. Kotole ranwet pil patakwet pi uyawite. Kumail kalula walya kapala. Uwayan kot karendor. Nam matuilaut payo esekisu ko siya. Sang ni ansa wo me Jesus katin tabiadak kaparang kisali sapol me patak masa ni kumal kolula o wuliya kapala po wayan kot karendor. Naniw kawawen wayo siya. For the kingdom of God is at hand. Wogi me wayan kot lelodor. Ni Christ ak katosan nanlang katong samba wayan kot lelodor samba. Ari Christ ang masa ni kumal kalula o wuliya kapala puwayan kot lelodor. Agalang pilpan tuwete pilrampukat tuwete rai kokoruki Noah nan mui Noah pil tuwete rampukat aramas todo rorong masano o rorong kitail me papataking rail pataking komawat repi kokorukin kitail. Resudu kami lele
met troto nan mui noa mela. Armas to wolmen me Komourla. Pil nan muet met troto armas pambil mela. Me malawlaw bandiaralo. Puksaraw me kasaliyong kutail. Me troto pan sulit diaralo me malawlaw bandiar. Hari, wrong. Patak me Christ huya koto sabon me warang kau bil patak yang lel kijai rawat bil patak yang aramaskan patakin komor armas pilkin kokorukin kitail. Apa sudah ken tuan limpak matalan ki yang rail mekar yang kita nanti patak yang rail bagi Christ tambang putih uran renkak yang i Christ rente Komourla. Apso rabai repin kokoruki koros mengiat dogen patang kemasin kot ran pukat. Nan Peter karyawan Peter laut silu iridik silu lel payu o iridik tuau kosaya mon me koros kemalinese pani imunan sukan armas kay pang parto meban kin kawit tiki armor penar ineng suet kan or bangkin kapitikin kumail. Antu wet na mo Noah, armas kau kapitikin Noah, tayo pui me wiyak sop, nan sap, Noah nan tiyang wiya Warihmw patpatakong rail. Patpataki yung rail me kot pan kuwikla sambapil. Perembil kak wakilai rabi ko diam petlong nang Warihmw presidu ya imeru ya rekin kakorukit Noah bil tua de rampukat. Puksarawi masa ni repangkin kapitikin kumail. Ramang yak ramang kamang kurur. Tuan limpok magdalan ki yung rail. Pagdali seme eurang Christ da mang purdo. O marsur bang lang Christ ko na mataray Warihmw. Ito na bang ko na mataray Warihmw. Tanak tani lukur lang Christ. Kasung yung inanam atay more. Pengen sarawi yang ketlong lalatail. Kawila 10% quote sarawi. Nan kurang kayo laut wano uridik isak tuwa ko siya. Kumain siya kumain mo ya. 10% ngayon sarawi yan quote. Niyan sa mga ko yung kranatal mo. Ngayon sarawi keto. Kosan lalatail. O ansyo what kawila 10% ngayon sarawi yan quote. Warihmw mawar. Komourla lelong year. Lelong amen kitay. Milukur lang mo rin kaon Jesus Christ. Pwede ngayon sarawi ketlong ngayon lalatail. O Iang kitay. Iraji payo ko siya, intinda, rapangking kapitking kumail, intinda. So, inoki yung kumail may abang puro riyai. Samatahil ko melar, me koros tutuete sang nintepin samba awida. Kauno sote, iraji tuwa ko siya, kauno sote kin katin papant ni uyepen sapul me ino, tuwa na kay arkin leme-leme. Abukin katin, kanang mayong kumail, Pagi sota katin kupurki emenen lektekla. Pa katin kupurki korosen mulia kapula o so besanan di parai. Itu kan quote menit magdaya mubungiman. Limpoken quote. Ong ketail inenen lap karta. Ima kata kita kaun Jesus Christ pun komat king ketail la. Komat kit wel yang ketail tio kam kilat di parai. Ketail kak yang del lare. Dan Noah ya Warihmw. Anso wat ketail itu mudang yak dan lugar lang tang marang kaun Jesus Christ. Lugar langi. Tak mangkit dipercaya kan. Kasubungin ang tayo mo. Ansok tayo mau tayo Komourla. Tayo Komourla. Ngayon sarawian kod makadlonger. Lalu tayo. Endame kauno sotakin katin papan ni uyaben sapon me ino. Tuwan na kay arkin leme-leme. Abagin katin kanang mayong kumail. Lan limpokan kod. Sapol me kanang mayong kitay laramas. Menda magdayo nantibap kanang mawat. Mimite. Total pergi. Wen limpokan kod me katin. Aptam tama mie yang in kod. Kilang armas kininda. Kaya kami leleme. Kod pangka kisikala. Armas. Kuwa kaka kisikala nom seri. Armas kinda isisukak. Tuwa debil kod. Debil isisukak kisikala nasik.
Mia ang yangin kot main ko. Ang yangin kot ban ledong kitayat magdai ban kasi yung Christian trial mo nan hell nan len kisinye. I yang yangin kot mo. Apo. De lan sewet me Christian te purto ket kisan sapu mekan magan kot memi bo trial. Nia trai we tip ke buksar masa nia trai we armas ke meminan tip armas tipan ke Christ ke to komat king trial. Kata komon me lelong trial so te me ko trai we apu Christ warong ke to komat king trial. Nia trai nanti bekat to komat da pekita pe limpoken kot mo. Wani sido isa kuno ke ye tuan kauno tuan ko ta katin kupu ta katin pekong samba. Magat kido ke sabo me yeros. Pokoros me ban lukur langi rente sarong la pernan ki more so tuk. More so tuk me crash ket kitong trial. O kamangam kilat ti trial kan. Buktaling kak yang lelong ale yung trial komorwet. Me kokotong trial haramas. Kate kin nakupurki ementra haramas yang kamakamala. Lektek na ng links niya. Korosen Komourla. Puklang Christ magkatungo yata links niya yun. Amang ituan sa kanin mo saat kata peni ketu ya alarmas kung petak nira may perkeksangan magkakaitin o may utawan niya ito. I magkatungo yata links niya yun. Amang ituan sa kanin links niya yun. Karta piligiti halingan ketu ya alarmas. Bumat kita tiba-tiba pagdating day yang lelanan len sini. Armas kinda. Sote len sini. Akhirnya masih nama armas kinda kemet. Bersudung watak buksarawi. Nan revelation ko siya me koras me mararais yang ting nampukan kamu lektek lanan len sini yo. Hari mabuksarawi masa ni. Memia an istalar masuk dalam mesot, istalar indah mesot. Mie, kareta kita lanak dalam perkeksang, naurin tip magda mimi lole, magda saya kita perkeksang, okdail kotoren kauno, pekomoren kak lelong kitail. Erni tuan purton Christ man tuan bil namai Noah. Nan lu kesa kisu, laut rejuk resa kono le resa kisu kosa. Me uyawir ni mo Noah epil pang uyawi ni ranakan en nen aramas ye Christ. Yesus ko siya aramas koros kamkamatip kangkang sakaw wiwiya popot laulel ran me Noah betulong ng Warihmw nolik lapalap ablelito o Komourla koros. Coach sudah masa ni maglang ma sign with mabanguyawi. May panglang sign with banguyawi. Macam lakap bang purto. Ari, aramas korban raban miminan sin memoro. Na sign no banguyama. May tuwa ma kata sige. May bangkala ma bang rotala nan wewek macam lakap bang purto. Oras bang waklaran wot. Oras wugir yada bang purto. Apkot ket kiyong tanah mempilipil. Kita nangkir mempilipil buat dalam pelata mai deso. Pues sot kilaleo bang kasi yung time magdaman ni siya kumabang purtur. Hey, kasi yung trial. Babang lang kilalibukat pang uyawi kung si mai ayan syukaran. Sot sign yung minta. Kung si lakap pang purtur mo yung lang sign wood. Sign kan me Christ kasi yung trial. Tonto tala ng ran kan chorus. Ng ran chorus kilalibukat tonto tala mo trial main ko. Armas kinda ring sap kung uyawi. Resuru me ewi tonto la. Puksaro masa ni me rasong li me metakin netik yulel. Ni metakin netik aban le li amen aban tanto tala seriyo iputi. Tuwete ni songon tamu uyaw ng samba rambukat. Maglang mawin rongan mawin. Tayo rong. Tayo watak na news. Kailan na news. Russia invade Ukraine. Mawin wiwiyawi. Israel o Iran bilba. Mawin rongan mawin. Tonto tala ran chorus. Leg with tonto tala ran chorus. Rering sap with tonto tala volcano pesapes. Bagian yang kelang news. Na news kang kas kasalita.
sign ka, tatama keras masa ni, bang memang kelang sign bukat wiau, kilai bukat wiau, mai kelang dah, wah mai komor kerendor. Kata makdal yang kilang kilai bukat tahu yang mu mesti lalu kedai masa buaya kata, mekot sabung. Situ karang dalam masa buaya kata, dan anak dalam peren, pak atai komor kerendong kedai ler. Kedai suran dalam masa tahu, well, pestilence, sumau seakan-akan. Ya memang koto murin COVID-19. Pupuk sarum masa ni hong kedai maban, total la sumau suatkan. COVID-19 ilasin sumau katan ilasin sumau melalo ap me pami mambil koto muri, mai kamenele ya pupuk sarum ko batar. Sape kokoto COVID-19 bapar. Mia sumau kami berbalik kau jong SARS sape sumau suat kay. Selalu dong try bombe jong sumau bukat. We are main kot labala puk saru ko batar me sumau suat kan ambil tondo dala. Ernia try ke kelas na tua demetkan Thailand perenta utan kau na masa ni menia de bang kilang kilal bukat aban tondo dala. Thailand perenta buki. Komourla tail, sama-sama dong kita ler. Ada kita ler ram bukat. Aramas korus kama itu kangkang sakau. Tuan nang main Noah mereka mengambil kangkang sakau. Makin tang negara nalangan kilang aramas pokok ni market kan. Presiden met dua mia mekot pan lel dong rai ler. Ni sakau. Aramas uya tamer uya. Apresiasi me kabale ban le long rai. Wote li metagin native men. Niaban le long liamen. O kusian ni kami ang iyangin quote mi nan Petrus keriau relaut silu iridik wano lelisu o iridik esakeo lelisa keriau kosaya. O tuana oki la pil koros Yaibilen nolik labalabo, apnan lengo sambayan an so wet, mimieki masanen kot, masanoto en kot, o wien nekne kong ni an so repa no kila kisiniye. Kot no kita me solo ambile ko kila samba pil, samba me bang ko kila met, samba me kita mi bewan so wet pano kila, o lang o samba pano kila kisiniye. Pupuk sarum masing masing samba langka po samba kapan pan ko dito sa nanlang ren ko langka po samba kap ko pampiliw yata langkap o samba kap sambawet o lang memaring pan solami pagitip ilan kawela sambawet o lang masih minan lang karyaw walisis may minan lang karyaw second heaven fallen angels. Tuan lang me pisikan dito na nan lang may kusyan ning kapan. Me iray me ko dito yata po kita ni narmas ni Israel serbian ko wiya kita all katen kaman man kay. O iwas ara miye nan lang karyaw. Euran maun bam pileuyawi ram pisikan dito sa mo pop samba iyan sa me may sakan kano paano da wiyawi. Kata bilang pampilola, ako siya. O tuen o kila pil kawaw, ye pilen nolik labalabo, apnan lang o sampa en ansawet mimie ki masanote en kot o wiyenek ne kong ni ansaw repano kila kisiniye. Lang yang in kot at piromet. Rewiye nekne kong ni ranen kateik, ye ranen komumulan meswetkan. Meswetkan, mesodemen kasamo yang keras na ral maur, rap maur kita mauren tip, mereka ayan gi. Kelang armas kita armas salongan armas mesti keraskan salongan so kadang re udan so to we ki re wrong apen rai me ben pelataran salongan la. Por eso me encuentro en Christ. Mi armas kita ngay may siya sutay ban kowe ren kauno
Ipang kamakali tamas. Ipang makal. Kosang ya kamen ken kamakali tapin gowe. Menyakel mekan ki bukan kamakali tapin gowe. Buk saroman si jai kotor dan kot ni peli koros mo jai milole. Dalang kotor dan kot ambang kamakali kitail ta. Kitail itu kapin kamakali tapin kitail. Yung ko siya manakap men bigong ko siya me ibe siya so taman. Abang wuli ka pula bang kotor ng Christ man siya manako po mela. So kotor ng Christ si mela. Ari. Isakya ko siya, eri mabukat panolan in tuwan met, ayat tuwan kumail. Songon maur tama koneng kumailan we wait ki. Amal maur utan pan koneng enkin makalagel o kasarawiyong kod. Maur magdalanan ki, maur makalagel o talang kasarawiyong kod. At tuwan naman kasarawiyong kod, maur tail, niya naman lukuyong kras na tal maur. Jalan ki klang teme tu apa? Mi patah bagian tame. Maka Komourla, once you safe. Maka Komourla. Armas mesti tu ki maurin patakut, repangga kotor benda. Mau boi sa paler, bang purla ngai mina nai maurin tip, boi sa paler so. Hip sa pal, an ki maurin Christ. Maurin so lang uya maurin relationship beo. Esru ya maurin at matuwa, nan mga tayo may Christ sa bumang kote, tapos ito maurki. Kata niya na kutong tayo, sa pala, talanak tayo na yung alayong tayo, maurin Christ, maurki. Maurin Christ, kapuwayang tayo, hamasan, ng ranakan chorus. Erdan erima, mabukat panolan in tuwemmet, ayatuan kumail, songon maur tama koneng kumailan wewit ki. Amal maur utan pan koneng enkin makalagel o kasarawiyang kot. Kriya ko siya. Nintokan amal kasi sabon men kot rano o uya wen me kumail ka po en kamatang ito rano me lang pan rongala o oki laksinye o outben pan lang pan peiki peseng karakar muladag. Main ko tama buksan kasi yung time second time yung dahil wewegi. Tuan tane, tuan, outben pan lang pan, peiki peseng karakar muladag. Kami itu lemang sinye kabil kaito sang sinye ker kaito sang karakar. Ya tuan outben pan lang aban, peiki peseng karakar muladag. Len kisinye, tude pila le kisinye. Ima kata tanan itali nanki, nor makalagal. Maurin kot. Pagdalin kak, ki Kaunopada tal Warihmw kat, pagdalin yang Komourla ni Christ sabang katong purtong sa pamumutso, tanan nagdalin kasumuyong Christ na tal maur. O maur ki, emenemen kitail, mawiyaya tempasin ngin sarawiyan kot, makasakin to wiyala tempasin ngin sarawiyan kot, ramut wiyan sumawang ng koto kasumuyong Christ na maur. Kaunopada Warihmw. Pemakras purtor, kebanyangi, ke Komourla. Rimen kair kila, irabukat, lukwar lang Christ ranwet o Kaunopada Warihmw, Komourla kak lelonguk mak Christ pangkatin purto. Komwi men mayang rong, hatap potet ranwet, o Komwi men lukwar lang maran kaon Jesus Christ, o kasamuyong nanamoy maur, and wiyala kaon o son Komour, akom itawin kapagap and lukwat. Kalangan yan Komwi main kaon Jesus. Ikamalale o poson. Totok ba kom kachin wiyata nilobuo pariyakit samalaro. Ikamalale me intamu makalagal na kom kakaretiya min lobuo panye ta sanger nan tip o ranwat ikotomomu dat mangkitip koros me wiyayang komiyer sang mas o lel ranwat o iluke komuyong nanay maur komuyon ketlong wiyala ay kaon o ay son komour sang ranwat o kokolata solar ayong pengay ap mekoro sumaitong komuyer kalangan ng Komwi po'y kamelele me ay tungol at
yang injing dinan sabol bukan Komour. Kalanganen kupuran Korusien, kit memotso en Kolonia Assembly of God, pinluk-lukete, koros, melel irailkan metrungolen ki, ananen palingen, malkak eker telepon nempe, silu riau sero, wano silu tayo isu, o atungol email, koloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawikan dimenseng klok eisak pilni apengkan nisoti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarain anson kautek klok isu nisoti ni alemukan. Kalanen kupromail korusien.